Здравствуйте. Улица Мира, дом 5, да? Да. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго вам, до свидания. До свидания, хорошо. Спасибо. Пятница. Спасибо. Birinchi zakazda olib kelib soldim. Улица Мира, politsiya, отделение ГИБДД. 19 minutida keldik, 740 rubl. Жұмысты иншалла баштап атабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барыңызға ассаламу алейкум. Құрметті туғандар, достар, YouTube көрушілер, Аркин Кейджи YouTube каналының катталушылары. Аты жөнім бұл жігіт болады. Менің каналымда бірінші жол болып атқандар үшін. Москва шарында Индексакста іштеймін. Экономда іштеген, комфортта іштеген. Азыр комфорт плюста іштеп атқан учурум. Ондан бөліса дағы бизнесті дағы көрейін деген ойларым, пландарым бар. Ошол. Роликтің башында эле көйнөктү көрүп туруптар бир нерсе дешиңер мүмкүн. Бул мне по кайфу, да, бир жолу айтып кетейин. Мурдакы роликтерде да айтып келгем. Ошон үчүн кийбей атам. Кадрга да белый ак бол жакшы көрүнөт. И чачты да чаптырдым, мына эки четтин айланасын чаптырып, нормаль көрүнүп калды. Атому окантовка кылбасаң, моюндарыма чейин сары түктөр өсүп кетип, жаман көрүнүп калчу да. Мындай не аккуратты болчу. Азыр эми аккуратты, жакшы көрүнүп, сонун болуп калды. Анан могу суулар боюнча дагы сүйлөгөндөр бар экен комментарийден. Суу койбо, ак көйнөк кийбе, пассажирларды жаман үйрөтөсүң, анан кийин башкаларды примерге алып башташат депчи. Суу жок, ак көйнөгү жок депчи. Жок тугандар, бул жерде кече мурунку роликте эки суугар болчу. Ага көтең мага бирөө клубничный дам менен бирөө обычный дам болчу. Ошол ал суулар мага пассажирга бир гана 2 зарядтык бар, Type-C жана iPhone болду. Башка андай подхалим, шилингчи бир нерсе жок. Анан мен булар менен салам алейкум, давай, всем пока, всем привет, всего доброго, всего хорошего, до свидания деп атканым бул жөнөкөй эле бытовой сөздөр, элементарный, күнүмдүк колдонуучу сөздөр. И плюс могу менен эриндерим боюнча, губаларымдын кыймылдашы боюнча туган оозуңду эки жака кыйшайтпай эле сүйлөөчү жасалма көрүнүп калат экен дегендерин жазып атышат да. Көптөн бери өзүмдү байкайм, сүйлөгөнүмдө губам бир жерде турат дагы үндөр чыга берет. Ошон үчүн кадрда ал туура эмес көрүнүп калат экен. Тамгаларга басым жок экен, дикция деген нерсе жок экен. Поэтому ошол нерседен арылыш үчүн мен могу артикуляционный аппарат деп коет, ошону разминка кылып атам. Ар бир тамгага басым жасап, эриндерди кыймылдатып, мисалы А, Б, В. Ошондо силерге оозумду кыйшайтып сүйлөгөндө көрүнүп калып атат. Но на самом деле ар бир сөз, ар бир тамга так жана дана, нукурас точно чыгып атпайбы? Ошол жери плюс болуп атат. Бул өзүм үчүн да плюс. Ошол баштайлы. Видеонун башында Атаман таксопарктын бардыгыңыздарга сунуштап кетем. Адаттагыдай эле парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24 четиге моментально, эч кандай чектөөсү жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат, таксометрден заправкасы бар, жаңыдан чыгып аткандар үчүн 2 саатка жардам берилет. Анан Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот, айырмасы жок. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, Москва кете берет бут жагынан. Сетимобилге жана Яндекске улап беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат өзүнүн айдоочулардын арасында, иштөөчүлөрдүн арасында. Поэтому төмөндө телефон номерлерин чалып, Аркин Кейджи YouTube каналынан көрүп калдым эле. Бул жигиттен чалып атам деп кайрылып бересиздер. Зовите на территорию почтамта. Ага, сейчас я скажу. Сейчас я заеду. Пропустят, да, охранник? Да. С пассажиром. Я охраннику говорю. Я не поняла. Не, охраннику говорю, охраннику. А чего он так?
выезд, наверное, туда-обратно так же, да? Или по кругу где-то? Вокруг поехали. Вокруг. Все. Ага, всего доброго вам. До свидания. До свидания. Короче, bir zakaz принимать oldim da. Buni 31 minutda keldik, 836 rubl bo'ldi. Hamma mol yerda to'sib turib qolishadi endi, shundaychi. А я, извините, даже не видел, что у вас пассажир. У вас там не отобразилось? Не посмотрел, наверное, невнимательно отнесся к ситуации. Так, большой патриарший перевод, да? Да, все верно. «20 минут 694 рубля». Нормально, центрге кирип калдык. Пока заказ жок. Азыр эми бул жерге остановка кылышты эле. Бул жерде западло да, жалаң эле платный парковкалар. Таксинин стоянкасын табыш, не знаю. А девочке сколько лет? Девочке 10. Всё. Так, охотный ряд, да? Манежная площадь. Ну да, куда-нибудь туда. Тем по Красной площади у нас спуститься получается. Хорошо. Просто когда набиваешь Красную площадь, он тебя какими-то окольными путями ведет. Уже смысл такой. Объезжать это все через Китай-город. Ну прям, видимо, к самим с этим, Где ГУМ, да. Да. Но мы сегодня пройдемся, где Манеж поближе. А ГУМ у нас ближе. Да? Прогулочный день сегодня у вас? Ну да, там дети у меня москвичи, а на Красной площади не были. И я такая, говорю, раз мы тут сегодня, у нас дела были. Я говорю, пойдем, хотя бы прогуляем. Остров мечты? No, Проспект English. Андропова. English. Так, Russian no, yes? Yes, Russian. No speak Russia, да? Yes. Так. You know how to speak Arabic? No! Why? I speak Russia. Learn Arabic. Learn, what is learn? Learn, teach. 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 Your address? Go? Yes? Park. Yes, I want to do Bluetooth. Connect. Music. Yes. party يعني وش الغريب ان قلت لك عمري بدار. You are from Japan? Car? Russia. You are from Russia? I? Yes. Yeah. From Kyrgyzstan. Азия. Kyrgyzstan. Kazakhstan. Kyrgyzstan. Yes. Muhammad Noor. Muhammad Noor? Yes. What is Muhammad Noor? Muhammad. You name Muhammad Noor? No. This for UFC. UFC? You know Muhammad Noor? No. He's from Kyrgyzstan. Muhammad Noor? Yes. UFC Kyrgyzstan. Shevchenko. Да. Okay, friend for Muhammad Noor. Muhammad Noor. Muhammad. What's name? What name for Bluetooth? Name? Ого, так. Сейчас я узнаю. Habib Noor Muhammadov. Habib Nurmagomedov. Yes. Он же from Russia. Так. Так. What mean так? Так, это значит... Oh yeah. Так. لازم نتعلم روسي. Ну-ка, фон. Так, подключение. Так, какой из этого? Okay. Finish. Music. Play.
33 минутта алып келдім бұларды. Эми бұл жерден ақырын чыгалы. Аравия, Дубай, Аравия, короче, ошол жактан келген туристтер окшойт. Ели как англисчем бар, англисчемди колдонуп булар менен амандашып акырын келдик. Булардын репертуарларын көрдүм. Нурлан Насипов, Жигит Сатыбеков, там Илья Зандаш, короче, ошол сыяктуу артисттердин ырларын угуп келдик. Баары жакшы. Оплата наличный болушу 1061 рубль болду. 1100 беришти. 40 рубль сдача берип койдум. Бай-бай дедик, кеттик, короче. Заправканы кылайын. Саат 1-ден 37 өттү. Анан кийин дальше улантабыз. Комфорт плюс показывает 1200. Давайте хотя бы 1000. Давайте, Ян, дадим за 1000. А я деньги отдала же уже вам, да? Нет. А куда я их дела, Ир? Вот они. Вот они. Да, все, то я их держала. Ага. Танечка, а вы, Всё, я так как я на работе, да? Жана остров Мечтыга туристтерди алып барып таштап, случайно бир парковкага тупикке тыгылып калып, кайра артка кайтайын деп атсам, булар мындай болголап калышты. Анан эмне экен деп карасам, вроде заказ принимать эткен эмесмин депчи. Анан булар такси чыгара албай жатабыз, күндүн ысыктыгынан, күндүн жарыктыгынан телефонубуз көрүнбөй жатат. Сиз айткан жерибизге алып барып койбойсузбу? Канча болот дейт. Анан Яндекс канча көрсөтсө ошончо болот да десем, хорошо, азыр көрүп бериңиз, пожалуйста дейт. А мен заправка кылышым керек болчу. Көрүп берсем 1200 бир нерсе, анан хотя бы давай там 1000 рублей деп сүйлөштүк да алып келип койдум буларды. Октябрьский поле, Щукинский районго азыр дароо эле заправканы кылалы. Ошол от борта 1000 рублей, тоже нормально. 1,51 коэффициентмен аэропорт Внуковага алайынбы, албайынбы? 37 километр. Албетте алам да, 7 минуталык подачасы менен. Мен качан эле албай коет элем, Алам дагы тарс ремень тагып туруп кеттим дейм. Поехали. 19 минут. Кызылдан калган турбайбы. Салатып подарок. Алло. Мне не дали сейчас точку поставить, программа Яндекс, и вызвали вас к концу дома. Вы можете перед 34-м домом повернуть направо, то есть не доезжать, как вас идет до дома. Понял. Вначале завернуть во двор, да? Да. И там шлагбаум слева, вот к нему, пожалуйста, подъедьте. Хорошо, понял. Спасибо большое. Ага. Спасибо. Эмнеге мен буну менен мындай баягы всезнающий катары сүйлөшүп койдум. Сөйттүгүндө бул райондо мен өзүм жашагам 1,5 жыл, азыр деле жашап келе жатам. Билем да, поэтому сразу эле түшүндүм мурчу. Так, 54 мүнөттө келдик. Аэропорт Внуково. Багаж эч нерсеси жок экен, бирок да. 2261 рубль. Яша bundan комиссия канча алып коет? Билбейм. Яша менен таксопарктын комиссиясы 2200дөн примерно 400дө жок деп коеюнчу. 1800. Нормально. Азыр эми очередь Комфорт плюс кандай болот экен? Биринчи жолу Комфорт плюс менен аэропортторго келип атам, поэтому азыр эми көрөбүз. Адам чыдадым, бирок все равно заезжайте в синюю зону деп турат. Аэропорттун маңдайында сол тарапта парковка бар. Узун катар кеткен. Жолдун жээги эле. Анан ошол жерде сааты 60 рубльдан 80 рубльга чейин экен. А мен болсо азыр 1 саатка төлөп койдум 60 рубль. Счетчик кетип атат, мынакей. Яндекс боюнча Комфорт плюс 45 мүнөттөн кийин экен. Кезегим 41-45 машиналар экен. Вот менин кезегим буйруса мындай левый болуп бир жерде кычып жүрүп, же болбосо мындай круг берип тегерем жүрө бербей, смело төлөп коюп 60 рубль болсо да мындай отуруп кенен телефон чукулап, видеолорумду катары тизип монтаж кылып турган плюс. Ушундай.
Здравствуйте. Я вам там махала, вы меня не увидели. Не увидел, да? Нет, да. Так. В Королев поехали? Да, все верно. Долгая поездка, да, у нас будет. Полчасика. Всего доброго вам, до свидания. До свидания. 33 минутада алып келдім. Давай. 1188 рубль дейді. 1188 рубль деген жерден, дару эле ушул жерден домойду күйгүзөбүз. Домой канча убакыт кеткен үйгө, кана? Ай, пройти проверку личности деп чыгып калат экен да. Өтө коем аныңды деле. Все. Аныңды деле өтө койдум. Линияга чыгабыз. 44 минут 37 километр дейт. Заказ берсе берет, бербесе жок. Но надеюсь, что берет го дейм. Поэтому кеттик. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп үйдү көздөй акырын жылай берели. 28 минутада домойду жандырган жерден заказ берди. Келдик. 872 рубль. 16 минута дейт үйгө. 11 километр. Химкеден Красногорск коймага. Ошо кетели азыр. Анан кийин уже бухгалтериябызды тук чыгарып беребиз. Мына ушинтип үйгө да келдик. Машинабызды парковкага коюп алдык. Эми эсептеп берейин туугандар сиздерге. 4 август күнү жумушубуз. Так, получается 12 саат линияда болуп турмун. То есть 12 саат убактым кетиптир. 1 саат обед. Короче, 1 саат аэропортто күттүгөнүм. Короче, ладно, аны эсептеп кое берейин. 1 саат алып салайын, 11 саат жумуш болду деп кое берейин, грубо, 11 саат жумуш, 12 заказ, 8924 рубль. Негизи таксометрде 7924 рубль, анан билесиздер, ат барта бир заказ кылгам 1000 рубльга. Ошону кошкондо 8924 рубль жумуш болуптур. Анын ичинен 3300 рубль аренданы алабыз, 1200 рубльга бензин куябыз. Бензин бакта бар болчу, поэтому 1200га койдум, азырда ашып калды, 153 километрге жеткенде бензиним бар. Так, ошол. Анан да 470 рубль бул обед и 60 рубль аэропортто парковка. Ошону кемиткенде 4 август күнкү сменабызда мага чөнтөгүмө 3894 рубль калыптыр. Бул да болсо жаман эмес. Кудайга шүгүр. Калган күндөрүмө караганда бүгүн 1000 рубльга көрөк иштедим. Шүгүр. Ошол. Роликти ушул жерине чейин көрүп берген бир туугандар бардыгыңыздарга рахмат. Жаккан болсо лайктан басып, анан бир комментарий жаза кетиңиздер. Буюрса каналда катталуучулардын санын 10 000ге жеткирсек, бир мындай шок контент кылат окшойм. А так, колдоо көрсөтүп, лайктардан басып, комментарийлерден жазып, каналга каттала элек бир туугандар болсо катталып кетиңиздер. Кийинки чыгарылыштарда сиздер менен көрүшкөнчө коштошом. Ассаламу алейкум.